Toyga жетip geldik maşallah. Toy sonun bol odat. Kutuktayız aka. Toylar köp ötkөрün. Birinciden geçegi Cengiz kutlu olsun. Ha, Cengiz kutlu olsun. Maşallah sonun bol da. Toy sonun bol odat. Bayşaka kızını uzatıp. Jigitlermen gelip kaldık bu yağa. Ayağına gir oturalım. Ayağına bir zorlu. Gir oturayım. Azizaca. Alın bir mutlu olun. Bugün bizim kızımızın olmasına Kuda düşkeni olduğuna Sabar olamıyor, Rupiye olan bir de şakırağız. Orman tuğ, Kuda açana Kuda'na yerimizden. Kuda kıylar. Ağzın gene tabi. Adam yapma. Kuda bir yaşta gel ata sonra gel. Kuda bir yaşta gel. Bin yıllık kudalardan bu. Келесіне құрматтуу ардактуу айтылгандар, баарыбыз тынчтанабыз, көңүлдү толук менен бул жака бурабыз. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, эгер колуңуздардан келсе, мына колдогу кашык вилкаларды, пияла бокалдарды 2 минутага жай-жайына коюп турабыз. Той баштайбыз. Мына бүгүн баарыбызды мына ушундай керемет тойго чакырып, дастархан жайып турган тойдун ээси Байыш агамды ортого чакырайын дейбиз. Байыш мырза берендин жазгандарым бар дейт. Анан ушу тойго чейин аябай репетиция катуу даярдандым. Жегеге күнүнө 3 рет ырдап берип аттым дейт. Анан негедип жакшысына даяр болуп калган, бүгүн той башталып, эйтамда чыкканда бир аз толкунданып сүрдөп турам. Ушул ырымды сен ырдап берип койчу кам деп мага жазгандын текстин берди. Мен азыр ырдап берем, жаккан болсо ол чыгып коесуңар. Кызы Бусадатка ардап жазгандар экен. Жар салгыла бүтөрөнгө аймакка Kız uzattın bugün buldun kaynata Aziz amay sen de buldun kaynene Geleni cay dastar konum caynata Dastar konum caynata Uzadan Bakan seni nandı durak kaymata Bulamı kapalı salıp kaynata Gece kana Atan bolçun jölele Mına bugün kıldın beni kaynata Bugün boldun kaynata Oşonduktan toy jasadık tastar kondu caynata Maşallah. Kanday eken? Kol sen yaparmasın? Kaynata bak. Kaynata status olsun. Kaynata olsun söyle. Assalamualaikum, hurmatli hoş geldinizler. Barınızlarga çok rahmat. Bizi silap gelginizlerge, kızın balamın akıllı oğullar, karmaşkan konular külörükte olsun. Kızın geleni Cenegandaş'ın en altınlıkta yaşlardan oğullar. Şerifiniz oğullar. İmanlar, taş oturup getinizler kapalı. Sadece kendilik koşar. Getiriniz ailesi. Şükürler barınızlar. Kolçalılar. Ulakçılar uşunday. En son. Hazır emin. Bayış ağız menen Kuda kalasa bugünden başlap 1000 жылдык Kuda болуу сапарына аттанып турушкан мына Алымбекти мыкты улду тарбиялап өстүрүп, мына бүгүн бизге Kuda түшкөнү отурат. Анда эмесе сапар Kuda кыргыздын үй бадаты канда салты боюнча колду күрү менен баштасаңыз аябай туура болчу да келиңиз. Maşallah. Assalamu alaikum. Бүгүнкү актоо менен аматтар, Кудалар, Кудагыйлар, биринчи чоң ата, чоң энеге, тайнеге, Байыш Кудам, Азиза Кудагый, силерге колдоолуңуз бар. Maşallah. Kuday жалгасын. Колдоолуңуз бар. Жалгасын кыргыздын салты менен, а? Сонун салттай. Бүгүн улум Алымбек
күні той саны болады бірақ